mas pen penin isu minin coba salam pen mau ni dunia host pang ni program sahi sang le kini non di ponang ni ni katin kai kahile kaming golang sai bintang ho ki kahin atin le ke min chu mga bani moi ho ki ahin dunia artist ahin ban video ho chu Silas Hominal ho ki Jersey Simpson ning piling ho ki Priscilla hingai kim hoiningam ho ki abanin special guest ki ho chu mi abon hong kim da po in hong kam chu hin ko han di tin pi he nei ho ki pu su do thang pu se min thang tu boy ka zo pa hi e ma hi ban tin le doctor ho ni ho hi in doctor hin boy atin le gol hong thang ko chon ho ki new boy mi misal pu Peter Holman gol hong Thomas New England gol hong thong se ma hi in atin le recently ti ham pu se min do na ting le aloi nu pi ti ta de na aban ting le tu chana ho ju kai ho than a in ji chun atom lam ting le ding so ke naw din te ji chu atom lam pe na introduction pen bolong chu di tin azo ting le pha na ko ting le i bi ju pi hiza ku ju ba te chu ti ta kan phon han de ye tu hin church square ho la bung sa ni ka hin ko la hin Son
pa thu ka hau ki ahin to hi lasa na pandi hitai tuni amonga hi ko bana hile youth department Baptist Church Chassad Avenue to gona no yahi building malama om chila building muko acha dinga hi hejik ko wali gini hin hejini dinga hin tuni ala sa asa depan tahutin hejina sading nul sading pakai ko masangahin isan gaya tulay inam sumuba lasa mo hin he bang tihi mi pi hoin chasan bolio in hejik chukain se di dai amin chun se ponggatin amahi tulay tahi numa men hoi ta numa men thang ta ISTV duma mudu tengle atom pena se dinga chu tu masang je ma chu lalte abak ne sa hi ni he bam i hola ahung la kom la he mo bam ma chu ne numa hoi ne na hi ama hin ani ke go pi bin mulo lam sa ko ki ho he lo wale biha na ma tampi ko he ti o min na ji chun tu hin patin thaphe bo chan ko min nung a hajan chu patin ba chela ai oi ha pi ke bi ma chu ke ba bi mulo lam sao zot zin o ke hin ho ling le khao ho atam lam asa ve nang lung dei lam chu na chile na sem pa no hu hin pu nong lo ding mulo lam sao zot zin o ke hin ho ling le khao ho atam lam asa ve nang lung dei lam chu na chile na sem pa lo hu hin pu nong lo ding mulo lam sao Christian hin ho na pui le chu i ta bang ham lấy nộp sa na ham nan pui le at su Giêsu mi pui vang chu ban gam at run lim đôi ai hậu te ho i vet le a hậu thei un no min ku asa ve so te pon te tin ka gele Giêsu nei ho hin ko bo anu te mulo lam sao Christian hin ko na pui le chu i ta bang ham lấy nộp sa na ham nan pui le at su Giêsu mi pui vang chu ban gam at run na zot nau lam pi ho hin ve te mun nộp na ni da na ni at si khom sing o ke hin ko lung thôi hi o na na mun hi ko sin na gam mulo lam sao Christian hin ko na pui le chu i ta bang ham lấy nộp sa na ham nan pui le at su Giêsu mi pui vang chu ban gam at run mulo lam sao Christian hin ko na pui le chu i ta bang ham lấy nộp sa na ham nan pui le at su Giêsu mi pui vang chu ban gam at run
Nobody is those secret things. Tunila ke programu lo thenti na dingin jinwa to gon lo thenti na dingin mai cham dang ka langan kan sim ne wan ko pi thi nga che nga ka hin na le ka dam na ka pa wa chung pakai pathi ama sa pen ka ki pa on ha le bi tin pakai na min lo pi ta kan thang ne ye chen tu yang ka program lo thenti na ding pakai na sung mai cham ka simun kamai samon ne san lang ka program ho ki tu ta ka lo thenti na ding wa tu phat ai pakai na cha hat lo pe ni yong na pen pin na nga ya kamai cham na ku na lang da ki ho yo sa na ma ku ang ki sang da thang wa na puma athi san yang da ka pakai Jesus Christ na ka thum ba hi amen Amen. Rumor kita tahu ini biwa kobong secretary pasang tu agalin pengubin. Tuhin program apa yang kita tahu ini. Kita nak jadi slide presentation di youth department chairman Pugol Ham Komulu. Aku ni anda ni tahu ini. Masa penin kathim thangwa na kinpe masa penin abanin guess I go ho se yule pa muna na te ho se muna ta ta ko la hong kal so ho hi in tele ngai bu ni ta yu te ho tin bin phat na wa mu te ho chung a hin guess I go ho se masa penin kalim now salam tin ba masa penin he abanin hobung ni de Charles leader di kan pun hiin cukup le hubung ni dia hozom seo thanom ta ilung kal sur ko wa tu ha kita bang ju te hon program agun hi thanom ta le ki pa ta kal sur za bin zong hubung ni te hon le long kai hozom se sunga zong kalim now kazana salam kun bo tu he ibidinga hechi Chassad Avenue Department hin It's some service to Borham to some Lamin. Yes, I go for him to the artist I go for Hubumi, Jose, heading in Palatin. It's some service to Borham, to busy him to the two like that. It's a new church building, Salaning Ahe, Sundapahe, Iti Hotam Tihe, Numa Volante for him. Assembly, some service have a volunteer. Ahi ye chun munjung juma kam khat le nute pate ho unau te ho he min pha the the min pha halang am ho cheng ta hin demang khom halang chil le artist ho jong di chul da sa ho jong he sun sun ho tu lai ta ding ha ni te to rin sa lang le yan start di kam ten am ho cheng ho to hin demang khom halang nan phadam ti he lungya kan ne jin chu kita bangahin hong tu bongin aji chu hiji new church building surrounding ahen building committee hanlan hong hi jong le lute hi share epo sabe hi cho bijo ding a jong hi ke hin bolo hi ti also ahen ta lang dom hi in aba na hin le hiji pathin bible chai ka se ma bangin first Corinthians song chang song tu da khat and the Apostle said that the buildings are important to do it all for the glory of God to buy him. It's a bomb on Zahi can follow him. To Nicoin, yes, I will also say him, no Changin Zong. And the part of that, and in the hotel he, Keho adding a head of a table building a name to the ole. I did a team in the Machasa and Nahin. Pumpata, but Munda Ohiti, no was also heading as on things. He entered the artist and Mazam in the Basin, all nation table here, but he repeating a to the Papa, not home with the other here in Pumi, which I in. He's a him, he's who in the South of him. Jomza, he's a Alexander. Amuli Hodalaya Monti, Yelka, he said to them. 1988 come in, he's a win here, them soon. I did 1976 Lamahin. I can say here, must have been 1967 Lamahin.
1976 lama hen islai tua huin mun na anu masakan jo pu emzang hunun te inu de hin lai mun a he huin anu ma population atam phana jo kijimun he hunki da ha tu huin di sa mun a he kiji huin ka de he ani ki na sa he pa je an ki kama kiji 1988 kuma he kiji huin he agi phim na pa jam bi nan ki ni la tua isa pau tu ni kuwa hung ka so na pen pau hi che he le 2012 kuma he building tu na hubung ni te building committee chen ho mo pu na cho hi che new just building sa building a he hubung ni pa cho 2012 ma ni ke phim na aba la he 2014 na pa na he hi che hubung he hung ke sa pa ni he ti cho hung ka so ho so se he ding a ke se he ding tu hin slak chom cha an ge ha tin he che slak na hen na to ho he in ka le first lap he in second lap he in ka le he to ba cho foundation hi pa na elam khat le 1976 lama is bang pu in du ho ni ho hi hung ke sa de hi in cho he tu his last one and one thing his is a chomcha who look at it like this as a girl of the child he tu him chân dia dinga hubung atau dinga hi chân dia chun dia progressivity pa chu hung ka so mo se ni dinga hin ta na hi in ni je va hin ni dia tu ni ko dia sa ai ko ho se sula pa ani go to ni ho se hi ni le ta thiên ni ongai ta api la sa ho se hi ni ko an hung ka so na hi mo hi pui ti chu ke hin se in ni chun kita bang sini ni bang na hi pathenin pathe ko bil ham lang mala na ji sa nga hin ho jan pa sa em ho in hi sa ya hum ta ta han ti chu ko pa na hi ke ma pa cha ji kan te hi pe Kipaumin BYD Chairman Gohan Homibana Kunsa keynote and slide presentation to Ingatavin Ingaisa Ingaitavin Tuahi Abana get special number in sa video to hile amahi Zaitem 2016 idol and he in amachu amin chu piam tele ning pi thing ho ki amahi ko taute Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Film kami kot anu bikin hiti. Perform ni. Tuah nak buat misal di hiti. Speech part hitin. Dunia speech ini video masa penca hile. Pi hele hokip ama ani ko binahi. Presiden alu ani hi Presentation part okay YouTube. Zenin kita bang papai pewak kabutin tambah akan kita setenin. Ada kain zong nama kontan, kain maya terunin, kain mau itu bang gas, abang di ngaji kilo minai mau jatuh ni ketol le. Kati kan berarti tete kan kacun. Aja kata tete sih ngai lecun. Patin itu kan alun tim wan so, kata sih tu kan lecun. Keju patin kacung alun halin tak tikin. Ai zong lim dia tadi ni boy nak ni lim dia pun nak kile. Yang nak kan sih kau ati kip thon ni le. Kau orang tu teh mau mau tu. Kecil aja ke yang ni macam ni zong leng. Jangan hon selai ya tu mama. Dengan nak ngai lu ngai ni zaman ni tu. Dong dia lain. Dong cai yang nak sih bang cun kayak tu zong mau pun tiap cakap cai kan yang ni. Nak mau zong ngai ngai lu ngai ni cun ken zong ngai lu tak. Kain pen ni win atam tu pun. So pi tu so za te eta tu ni la pe du he ke pa patin patin bo ki ta ni so la sini kami ko ni ko la ni la sumi hom ja zo ngai lu na za la ke kita dinai kim kahin going abana ama zawa ding jo Miss Joyce Singson hin ama anaki bong pe pe ding kahin di min hi But
in na hin kum ko le na go ho pakai zin na pi a hi se pi le sa thei lo ka hin mi sin da nei hin lin pa ka hin ko ve ding phat nei hin li hin ko chom cha bo a hi kin let sa thei lo hin ko chom cha bo a hi kin let sa thei lo Holy Ring patin ba tuna sa tingin ama sa pen ang puso bilin ano ko buti di na ko debe buti Pathu pi em han pi pe pe yu he. na buwan sa amin lapa ipi wa patin ang may dumanglang kipaw amin kung nga lam kiyok sao dần anh ngã là thì phải làm phá sọ tạ cái lạ mấy thì vì dòng lẽ tôi nhìn hạ phá nào lại hồ cung à kế dọn cái lối mua dòng có một hạt diễn chỉ program mà không phải thế đi ngà cái hình kia đó chairman của hình đã lại hồ cung làm cái lâu lẽ hồ cung miệng vào đeo quan trọng cho mọi cái bảo thủ cảnh sinh thế kasi nung tampi jong om thowin hin la mi tampi jong om na lain ti jong la pathinin pha sa le ki ong hi chi Chassad Avenue line ko bung hin min jong theding la pan la theding thong din le tu ni in no ho zalin pathin ka thang bai na le le aji chu ki ong pathinin ei na man cha lo le tu ni a he no ho ang sa ka hung de te lo ding line ho in sunga jong hi pang no no na kong pan the lo ding no ho jong ikihet to lo de tunin pathin phathi bo ka chan la din so pi jang ham kha jong ka ki het de in ho bung ka kai na ho bung hi jong le krista zalin to ho bung khat a hi je hi cholo se lo hin pathin ha ko ka chan de je pathin a ber ga le ka thang bai he hi chan chu ke ma en chom cha ki pa thu do le pathin na go na pathin ka chan ho hin se to hin din kasi khi ông lệ và thì nhìn cái ngày nào mình tin kasi khao ông mà lệ thì chỉ hồ cũng sung đinh lệ ông thằng lên đinh bên đầu lệ bị hóa đinh thằng con tệ đinh và thì nhìn mà đi lắm đấy thì để hồ bị tại anh thì chúng ta hình sẽ dọn mua mình tin bây giờ chỉ làm cái phụ nên sẽ lệ la lòng cái hình sao anh đi tiền là sát thì chúng ta hình cuốn lại ông các sát khảo biệt cuốn thì dòng lệ anh sẽ ngang hiện tại diễn là sẽ thêm tấm tạo mà sang là gạ xã lên chưa cái phạt lắm rồi ông mình đấy là người sợ điện mình lắm cái dòng này và thiên đầu pin này đi ngạt và thiên oi bị gì sẽ thể hiện dòng này ai khám khám mà ông này xuống là bên xã đi hình tin hệ sẽ thêm ông dòng này nên cái thủ bị thiếu thế do tiếng cái loài nó không điên đỏ tiếng tu nhà cái không lo nè làm cái phụ nên giờ đỏ nó cũng ama in cũng gọi in xây đỏ tăng thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ngā pā chāng chī tāng tē. Amsam Papal Pano Epi Vapa Pangkamay Melam Tumila Hichisong Service to Kumanin Namon Sabi Pagay Jesu Krista Manitubay Kampeve Longkay Plumin Zatu Patsong Kain Malinatiin Say dia Zengin na Say dia Zengin Izong la Ka life experience ang mateng kateng ni kan say namin Mahozong Untuk tayo ngayon lang na kini zong bunglung bangko ako na kahungkal solo na hiin siya sa patso kamay panasi mga John City ki mui golden opportunity hiin ay leja na kini zong grab kabol hiin hi Christian kat hi na hi conference hi seminar hi ay lo zong le meeting ho inate le pastor ho ay lo le lamkay ho ay lo zong le reverend ho Pagay apay titing ihon ipisizi wow. Padzol sin. Pagay apay. Padzol sin. Hiji statement hi kahin ko at sata kanang boy pe hiji pagay apay iti pa hi ihon kipata tanom ta ihon gil palawa ihon hiji ojeng ay le tujeng hiji quotation ay lo hiji quote ay lo hiji phrase hi iman ziwin. Kahin ko ading akin ibola hi kasi ham chi chok khat kan say namin hin ko hi atui ay lo le niligo tap pinating le ay lo zong le naduk khat na molso care lang hi ay lo le nangin til khat na bol no kat na bol do ting le adi ago lang man nga ang kihel do ting pakay panalom lo men adi mai te na say te ni po Anui dan ju hitau dan Messi abit ebit gipakla mo liyo na kasi noon sa ina kaya di nga hichi kaboy pida na ju tokhat kan say namin 2016 August 5 it was a day that changed the course of my life. It was a day that my life was the same again. Hichi ni hiken kaloy nu noon na het may theorin EDC trial lamnay team nu thangyo ama to kahilamin lakuma church on porakachi man ai accident ka to in accident ka to na chuken apet pe rahi ichange ham imcha ka hapon hijong le kho khong he la hi doctrine ase jo ele I'm sorry to tell you but I have to be honest with you zo ka say thei boy zo wazong ka kinep sa no boy you will not be able to walk again and tin hela lam avela na zo thelo mai the tin ac in chujung jo na ama na say ju le in case but tinin miracle khat bola nadam zong le masang ta pang na hilo de he you will have to live the rest of your life with a crutch na tingol na ki you might have to live the rest of your life with it to imagine it is said hinko hi kayong hinko kaga uli hinko hi at least 70-80 hobe hindi nga ka nakigoin katute ho so kahit bang lumpin I used to imagine I used to imagine a lot. I'm very good in imagination kagils in ay lakin so hichipena accident kiti hi koy matagi ko man po na there is no one who is ready for an accident. Like it happens, that's why it's called accident. Dahi kaya to ila alaya medical doctor thingboy akiti in medicine lamham or literature lamham kahapon ay mga nurses also no may thewin kayjud ay katingu chip hena L1 vertebra hi chip in and then I even fractured my neck and my jaw and my face was completely shattered. Apet pe rahi kini nga ahap dan nanchu tildang bol dinga zong kachi hipon nopsa na dinga zong kachi hipon pathin gospel la khoma kachi na chaikin kapoy pipen jene kana dan chu pathin khoma katau jengin I was not there for enjoyment. I was not there to have fun with my friends.
na wak choi la khum na dinga ka chin a kahin ko ai cha nei to sa hi poka ipilom no nei hil bu ham ten ken no ka ka li hi a chom lama ka se hi na first day chi ta in ma cha kahin ko a chu chat lowa hin ko ka mangin ka ken no ka cha thai pun ka mong jong ka cha thai pun hi di a chu totally immo it is a paralyzed lowa hi ka hin ko ka mangin akin ni a jong hi di mama cha hi in hi chi pet ta chu mi go ma pokai a phai thi kan hi le na hi nagalena ministry a chom khat se kan to in nagaland KCC no la ai ma kahin ko ka to phara chu pokai a phai hi chi pet ta chu pokai a phai thi chu ha dan chu ha dan chu chakin pathin ko ma ka ta win second day as im cha pathin ne ki hope report is only on the third day I still remember kaloi hom so se kaloi katile kaloi nu thim nu tingle aloi ho amon ina unwin hospital chai amon amon so they were already asleep by then. It was around like 1 a.m. in the morning. 1 a.m. pe rahi kita ta pathin Bible chang kha in chi tu ni kia ko na holinga kan pino min na Hebrews chapter 12 verse 6 Hebrews chapter 12 verse 6 Hichi passage pathianin AP zowa ko na kata asam na pathiana foundation pato ahuntet chekirin hichi passage ai hitin ki sayin easy inem tile pokain angai lukmi te chu abogi me hallelujah kakipain hichi passage pathianin AP ako rai ke sakta ijan ham kha kata sa se kalagaw hin po zo ijan ham kha pathian tu ka kinai bein ka thogim na ko na pathianin ek to zalin pathian ka thawai ni hi tu nimitam pi dammo khasa dai lo dam na ngai cha laya zo kan kho mai the hi ka sei nom choi la ka ngai lo chopite ho pathianin ihin ko a thogim na ai lo ihin ko a na epiting zo sometimes God disciplines those whom he love cha zo neo potin kakipa adani pathianin doctors when they gave up they said I will not be able to walk again but here I am healthy strong and I really praise God for that. And as a sign of our acknowledgement for this song series, we would like to just give a small token of our love. Can I kindly request the chairman to come and collect from my husband? Please come. My ding no zilo na yang bolde. Om cha mai thi zo le thi le ngam la to na ki nin zo ka zo khama khum pan ye ti a thi lo pin dia khum pan hom kham kham ye gya ba lo mai thi zo le ina sa pi ti na ki pa Tuahin aban tam kinotin abana hin Mr. Silas Homindal ama phahintin aban le ama zo tin le miss hoine nam hokip chu anaki ginding ka hindi mo bin ahi What's the problem today? What's a dear home? Do love up to Bovin. At song, at si Bove. In la, I am singwi. Jumpa tin til sim a. Ne ting ape singe. Kisa ngaman so. Mi hem loading hum. Santi tuni singhi kwa ki hiel lo I bakai in chen le hi dan so se kai hen am so e til go ni sat kin nei hem lung dong sing song leo hen sisu apan lo na sa kai pan na pe vi him til kun do si sa pa thiên til go la pai
ka ti ding ham i pi ka ne ding ham in lung kham lo zen ti si sun an na say zum pa ti ngai lup na zum na khan ko agyan na kil sim zo si ha a Chen le hi dan so se ai hen amu so e til go ni sa kin nei hen lung dong sing song liao hen si su apan lo na su i sa kai pan na pe mi him til gon zo si sa pa thiên til go na si po ve la a hin singui chung pathian thil se ma hin ne ding a busy amazing we isana man so su mi he mai thil ko ni sa kin nei hen lung dong sing song leo hen jisu apan lo na chu isa kai pan na pe mi him kun do si Jisu apan lo na chu isa kai pan na pe mi him tu kun zo si sa a tin tu kun apply Patiri paten kita. Speech anangai ti umitin speech in the video to the bu sem in tham to boy ama thing over Patrim thangban man lang tuna zang ta ye so hin kit le rt so hin ho tung pa ho ne hi nung ki kom ni nu ni pa nga go jong na bon cha bun salam kan bo yum tu ka phar bi chai la ka chi ding mai yang ka sei bang chun min nu ni pa nga go na bon cha wa atha I in wai ho tha chan wa e in patai sa o patai isa chai ki hi chỉ hai tay kia đi cần tiền bên này là muốn không nên lắm thì ra bây giờ cái này buôn này nhiều lại thì bazar là tôi các bộ phận phận cho nên là làm gì nhiều này gì đó Valve se dissera. Yo yo kabon sa in sina kapao ja e pati na bu sa Chassad Avenue Baptists he pata tua he special offering kan nei he pa just special offering he ho sa ti pa na bu la ma zaman se na he kabon sa na bu hai hi han lang patai pati Owing ka sa nawari nga hay sa sunhom sa kamdang bahaw yung na masatahan tong o pwedeng malsomen makabi kula sa ating katawin na lopi na tamang namahan ka katawin na san ihuhin mo ba na jalat Yesu ni Sampiwe